just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the chair made the bed. Hello guys, welcome back to another video. Ngasi di kay anong trip ama solo trip am tawani is a pung mga tayo ko morning day 4 of September. Ngasi di itong mga ngai mitche. Ngasi di kay nututuni Mysore da Dussehra yung nututuni ko kasi ito ay late way na lambi chan-chan na muna si ma'am. Second subatin hojik 5 almost 6 tare. Amaning da somda amalai se. Sidagi Yasanpur buk chalani Yasanpur dagi muk train ama lawaga chatkani ko sina ama train exchange to nabai kai pu non di petrol pu train ama ne so ai train ada lai lupa kuntra 30 pi ticket am taraga Yasanpur to Mysore muk book tau tene ko general class second class na ba tum disi ko amang dam dang ni college na pura chakre aduga em khang da bin ko pra blind ni lai na adu ni sai train ama miss ta ori se minute ani na ngau da bai ta ya maning da ni le se hambra ka yau do ro ka si do ro ka ni lai no ngam khang da bi ni mo se noi ri chang na yo se ne ko ro da ko ado si train ne sampo da kha mani ya sampo ya da train ama mo Mysore ki thire ne aduga lagi mo Mysore ta chalani ai ni sai direct train do ko miss ta hore bai ko and then train that maina train chak chal la ma le da ka ge ana jam thinga lena sai chalo aya sampu ya ba no thena se ai sai train station ama ya right sile ko sina Yasanpur station so mai le sidagi ano ba ticket among no dane Yasanpur to Mysore ko ticket among no ne pa 50 muke adu ko mo chala se pano pura ke nala kulera दो मैसूर बस वन मैसूर दो मैसूर बस चिल्लर नहीं ना भैया 5 I don't have change क्या प्लेटफॉर्म बंदा भैया 5 पे प्लेटफॉर्म ये चक्र टीवी मानो अच्छा है ओके 65 ado 5 rupees di lahore dam acho bi out dam ya yum de pro driver ba so yenga se sanga ga do de as the guy told me that I have to wait on platform number 2 or 3 so I am going to platform number 2 or 3 so let's go heading towards platform number 2 3 and sai lak palam bi de le ho ne ba ko adu ngai rasi finally train fange Yasanpur dagi na Mysore buk chat pagi ko se kilometer se around 143 140 me thau chat ne tuanga asmile single seat da farm me mi ga farm dre
Welcome to Mysore Dussehra Festival 2022. India flag mo paire ada. India flag lere. Then railway station sida lere. Wow. Sigi keno se railway station ne Mysore gi ko. So Dussehra Festival like when hujiti mi di yamani haidi junction kai ga je mi khachilane bako haidi railway station je. So unreserved ticket mamang ayeng han bagi ticket ko home sa hafet check tawrage tadade ma sai ga khoi sam train da langmin na give ne. So sumai le silere Mysore junction silere. This is a auto prepaid to gena ojik keno da queue lepe prepaid to ga chakidani auto da ko sida queue lepe du ko auto se tonga chalani ai mafam koibang kopam da. So guys mamang da ina nga hawai chalu jaga do simphom se ko San Philomenas ai bane asile ta akoi ki brother ani sile. Oi, kai yo rồi Cái pin này cái cái nó. Oh, chắc sao mà mày nè? Tôi sao mà sao? Oh, anh tôi sao? Sao lại lần xong shit rồi chứ hả? Xí chứ mà mang cái sao rồi đâu nè, quay lại là cái đó. Hospital này mày. Quay vào chân lâu nè, quay walking tàu ra, ngay xí đi chu hàng rồi, anh là mày suy lạc vào cái tiếng Tuesday đúng tại chu rồi này. Ở Palace siang mà lạc vào này xí đi. Mới Dussehra ki festival ko aduna khong na walking khar chatlaga chak chabam thirugi ge chak cha thoga mo kai no leg ma le da kan koi rani aduga orengi kaino gi palace yeng na ba amuk changchal la se de walking time Hotel Yuvraj nang hotel ham le ni sta. Koi se Mysore ki San Philomenas Church sang re du ga manak wai da ko chak lam mani lancha na ba koi ge azwa family restaurant hai sida lei ma'am se sida gi ahaw ba cha thar ni aduga mai mit ta the mo sida ko akang fresh wai adu wari sai lak ko do adu sida gi lancha thoga lancha ma kun da koi se ke no da lake amada chalani ko lake to chalani duga ngatang restaurant ga palace tom changaji asi diga mai yang koi thare da posta photo ka sanam thani and then see video say part ani thokpe ba ko 1 2 ko ado aina Mysore lai je ke do mai kan da guys Dussehra festival do kuire ba amtang yengning ko mai do na mai palace da Mysore ki palace hai je am chong na phajai na ko da mamang chalore chatpada da palace tang yeng e Dussehra festival mo ki lightning like water festival nam le do am ta utri ba adu yeng ba lak pani Mysore da ye aduga koi da ki train da lai ko le adu mai na do han ba se horen dum halane ya ga so adu di char ko la top sala koi biryani je saab le di dum haw ni khan sa lam mane na chesal le lo re ha bata chicken biryani le re raita se le re ama se moi gi kari ke no dal gum su ma le ko mo je ha si le adu chesal le de ko yeng je si da le re su ge biryani je chesal le de de coffee à đấy làm tăng được 120 để cái starting với mấy biryani rồi còn rồi sao vậy ấy học tập vui thế raita không có ra nấm nhau rồi cái này nấm đẹp rose cái thằng em mới tiểu hay sao để loại trà thuốc thì xin làm để phát bệnh. Yes, lần cho họ trà thuốc ạ. Chưa có gì dài trà vậy. Just để xong là chicken dia dia tandoori kita.
biryani se challe kai se bo je kaino do book to sali yeng ase ha koi pa am no mu chal ro ya ta weather is smaim le di koi bu nuai da me nusa sa da bi da guys koi hojiki restaurant dagi biryani khar chare lunch arga tole mathang sida koi part 1 loisalage na to video jam sangane ba ko ado mathang da koi chatu jina Mysore palace ka garden nama kane ba garden nama da hana changa mani duga sigi palace uri je sida chatu ni ba koi aduna I part 2 da hapcherage ma'am. Thank you for watching, keep watching, and I wait for part 2. Bye bye. Part 2 da mo tingra su ma'am. See you in part 2.